akabwira ngo muzamukunda abanzi banyu gusa abarenganya ngo mubasabe ndio ndetse n'abasebya uzuko bivuga n'ugusanga bicaye hejuru y'umwana bamushinje ukamusanga uwamushinje aracafite imbugita mbisi ikira amaraso warangiza ukavuga ngo ndakubabariye ayimana ngo ukabunesheshe ikibi iciza niba gusebya tukababare ngo uje kubwira abandi ko bagusebeje ceceka. Daudi yasenze isengesho z'itangazo yaravuze ngo weka mulinzi katika kinywa changu baba maana yo nshirira umurinzi kukanwa gusa ngo kwa sababu ndio maneno mabaya ya adui zangu ngo yamekuwa kama sumu moyoni mwangu. Baba nakuhitaji weka silaha wanazo ngo ni ulimi mubaya mbele zangu. Baba nakuhitaji weka mulinzi katika kinywa changu nisikuwe na nisingira umugayo biciye kukawakanje mana. Urabizi ntwaro babakoresha buhanzi naratanga Daudi kuneza senge basengesha katangaza yaravuze ngo mana yanje njeweho no kuva imbere ngo bivuye ku rurimi ngo nimugira neza ngo muzamu wasana babarunze amakara yaka umukoreje imbabura ndoya umushize imbabura ku mutwe. Kwa nini yikoreye imbabura? Ni imirimo myiza ngo we wamukore we yakugiriye nabi ngo azasigara agenda umutima wonyine mukamucira urubanza ukamurega ngo azagenda wa mugabo wavuze ngo basetse hanze ngo aravuga ngo se ko mwamuseka hawo ngo nimba nakariye ngo sakanje abandi tesagaki ngo akabwa bari basetse batazi ko yari imbwe. Zamiri yisho yakoze kibi iramuraga abandi bagabo ngo baseke hanze batese ko musese sakanje batesagaki ngo akabwa wakagize gute ngo yakari wari imbwa na urinkaye. Ambwa Bibiliya dusoma ijambo ry'Imana Rwanda kwa Paulo yandika Abiroma igice cya 12 n'umurongo wa 21 igice cya 12 n'umurongo wa 21 na udusitari tubiri gusa. Bibiliya yaravuze ngo ikibi cye kukunesha ahubwo nesheshe ikibi ciza. Amen amen. Kadusubiremo Urwandiko Paulo yandika Abiroma igice cya 12 n'umurongo wa 21. Bibiliya iravuze ngo ikibi cye kukunesha ahubwo nesheshe ikibi ciza. Amen. Ntangirize ku gice cya teme yacu uyu munsi. Urwandiko Paulo yandika Abitesalonike rwa mbere igice cya 5 n'umurongo wa 17 aravuze ngo umurongo wa 17 5 na 17 Bibiliya iravuze ngo musenge ubudasiba. Amen. Kananje nongere nsenge ubwo warangije gusenga. Mana ndi imbere y'amaso yawe amasaha duhimbaje izina ryawe rikomeye yatuboneye uburyo wowe waturinze ukaturagira ukatugeza imbere y'amaso yawe ariko tukisanga muri iki kibanza
bishimirwe Mana kuko nta kiguzi twatanze nta n'imbaraga twakoresheje kugira ngo tugere aha, ariko ndagushimiye Mana muri aya masaha y'umugoroba turi imbere yawe, abangana gutya utugirire neza, ureke imbabazi zawe zigwire kuri twebwe, tubabarire icyaha n'igisa n'icyaha imbere y'amaso yawe, udukureho icyatuma tugira umugayo imbere y'amaso yawe. Mwuka wera abane natwe, weze buri muntu wese uri imbere y'amaso yawe, kuko amaso yawe ngo abona hose kandi akabona bose. Natwe tukize icyaha cy'inkomoko, dukize ikibi cyose cyo dutandukanya nawe, cyo tumureba muri aya materaniro ukayabonamo umugayo. Mana ukidukureho, amaze utubone nk'abaziranenge imbere y'amaso yawe, ibivugwa byose bibibowe nawe. Ndagushimiye Mana kuko ugize neza kandi udutunganyije. Sijaibona nyingine siku, jana imetoweka, anazijua hitaji zote ninazo, maua yote anayafika, na ndege wote waanga wanapokea chakula chao pasipo shamba laga. Mana shimwe. Amen. Ndashima Imana mu ijuru yatuboneye buryo kabana natwe mu nzira tugashikana amahoro, namwe tugasanga muri amahoro. Imana yabikoze ntiyagucwahira. Imana tumye twongera kandi tukabonana kuri uyu mugoroba. Imana ni nyamaboko yagucwahira. Taco twatanze cyo tuma twinezeza, kigatuma tuba imbere yayo kuyibunduza tugirira gusa mu gitondo ari mugoroba. Imana yabikoze ntiyagucwahira. Fatika itani. Ndashima Imana yabanye natwe mu rugenzi rwari rusa nawe ruvunanye, nawe ninka rwa rundi urimo kugenda bikakugora, ariko Imana ishimwe kuko twashitse amahoro. Amen. Amen. Yesu umunsi ngo bamugambaniye, akajambo nasigayeho muri data yaririmbye, nimara dusoze wera ko bwije tuzoganira n'ejo. Amen. Yenze umutsima arawushimira, ni igikomba kigenza cyo, warangiza abwira abigishwa be, barababwira ngo nguyu umubiri n'amaraso zanje. Amen. Arababwira ngo uyu ni umubiri ubatanze, aya ni amaraso kandi ngo ava ku bw'ibyaha bya benshi.
amen. Ngaka kantu kazi kanezeza, n'amaraso ngo yavuye kugira ngo mubashe kubarwiza. Amen. Twasomye ijambo ry'Imana Paulo yandikiye abiroma abahuguza kugira imyifato y'abakristo, ababwira inyifato ikwiriye abakristo, uko abakristo bagomba kugenda. Bambwiye ngo ni igitaramo cy'abagabo bitorera. Bibiliya Imana ibwira Mose, iramubwira ngo ngaya amategeko nguhaye uzayampera Abisirayeli. Imana imubwira amategeko, iramubwira ngo ngaya amategeko nguhaye, nurangiza uzombwirira abagabo ngo ntibakamva imbere ibihe bitatu. Amen. Hallelujah. Bazanyiyereke ibihe bitatu. Imana ari kwibwira Mose, ikamubwira ngo uzobabwire ntibakaza imbere yanje bari kumugayo. Mbere yo kuza imbere yanje abagabo baziyeze, ntibakanze imbere bararakiranye n'abanyamahanga. Some Bibiliya iravuga ngo uzobwira abagabo ngo ntibakarahirana indahiro n'abanyamahanga. Amen. Amen. Bazitware nk'abana b'Imana. Imana ari kwimubwira, ikamubwira ngo mu minsi 3 muziziza Abisirayeli, abagabo ntibakabure kunza imbere. Amen. Hallelujah. Bazanyiyereke naje mbarebe, ndebe ko batari nk'umugayo imbere y'amaso yanje. Abagabo b'abakristo bazanze imbere. Paulo abwira abiroma, arababwira ngo dore inyifata ikwiriye abakristo. Mbere ya mbere mwebwe muzabera abanyamahanga igitambo kizima. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, Amen, mutange imibiri yanyu ngibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Uko ngo niwo kuyikorera kwanyu. Kubera iki yarababwiye ngo mu bitambo, ntiyari kubabwira ngo batambe ibitambo bidapfuye. Oya, yari yababwiye ngo ubu bwabo babe ibitambo bizima. Imibiri y'abakristo ngo ibere abanyamahanga k'ibitambo biyaye bigenda. Ndio. Amen. Amen. Mana we, apana ntimutambe igitambo kiyaye kigenda kizima. Imana ibwira Abisirayeli, yarababwiye ngo nimuje gutamba igitambo muzokigenzura murebe ko gikwiriye, ko kidafite inenge. Iyo dusomera ijambo abantu bazogira ngo ni igitambo kitari winenge cyaba bagomba gutambira Imana. Ariko Paulo yari kwabwira abaroma bakijijwe, abera babaye mu by'Imana, abahamagawe bakitaba, yari kubabwira ibu ubwabo bone nukuba igitambo ku banyamahanga. Aragira ngo ndabinginga bavandimwe, Ndio. imibiri yanyu ibera abandi ibitambo bihaye bigenda. Uko ngo niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Nta kundi kwikorera kwacu kwa none nukubera abandi igitambo. Wewe niba kurangiza hanze, wowe ubi igitambo kigenda kizima imbere y'Imana, nuririmba bakubone nk'igitambo kizima imbere y'Imana, wowe anje ngakuwatala jene bua kande ngo mubi bitambo bizima
ngiki kintu cyantangaje. Pawulo yari ashaka kuguguza abantu b'abakristo imyifato ibereye hanze mu bukwe ngo ubera abandi nk'igitambo. None mu ikanisa muzamugira ngo mu bukwe tuza tugenda mu bukwe twambuye ubukristo. Iraga tuba twambuye ubukristo. Ayimana we nukuri kw'Imana muzamugira ngo ubukwe bwokuraho ayimana yaje. Ngo Imana tiyo kugaya ngo wari wambariye musaza wawe, tiyo kugaya ngo washingira ntubeho umugaye imbere y'Imana. Parambwira ngo mwirinde ibindi byose, mwirinde ibibi byose, mwirinde n'ibisindisha, mwangisha urunuka ngo nimurangiza mubere abandi bitambo bizima. Uko ngo niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Mana y'Umurenge, niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera ngo bishimwa n'Imana. N'umugabo cyangwa umugore ugenda ku manywa y'ihangu hanze, bamugenzura ibumoso akabuwera, bamugenzura iburyo akabuwera, bamugenzura inyuma akabuwera, bamugenzura imbere akabuwera, abandi bakavuga ngo yarapfuye n'igitambo kizima imbere y'Imana. Nako ngo warangiza ngo ntubwirize turirimbe. Icyo ni shaka birori. Icyambere kico kivanze gitangira cyambere nuko bawubera abandi gitambo muri kariti hanze. Nicyo mfata none bamara kubera abandi gitambo n'inyongera ibindi n'inyongera. Parabwira barama arambwira ngo ndimukihorere musilipise hata kisasi. Niba gucamba ntukabongere ngo nawe bacambe, niba guseza ntukababare ngo uje kubwira abandi ko bagusebeje. Ceceka. Daudi yasenze isengesho z'itangazo, yaravuze ngo weka mulinzi katika kinywa changu Baba. Mana yo mshirira umulinzi kukanwa gusa, ngo kwa sababu ndio maneno mabaya ya adui zangu ngo yamekuwa kama sumu moyoni mwangu. Baba nakuhitaji, weka silaha wanazo ngo ni ulimi mubaya mbele zangu. Baba nakuhitaji, weka mulinzi katika kinywa changu nisikuwe na nisingira umugayo biciye kukawakanje Mana. Urabizi ntwaro babakoresha buhanzi. Naratanga Daudi kuneza senga basengesha katangaza, yaravuze ngo Mana yanje njeweho no kuva imbere ngo bivuye ku rurimi, none ndakwinginze urabizi ibyo babamvugaho hanza inyuma y'inzu uzukumva kandi uzukunda amagambo y'abahaya njyana ngo ameze nk'inzokazi, ameze nk'imishu, ameze nk'amahwa, ameze nk'ibifatangwe. None nisubiza nabo nomera nkabo ngo nosangira nkabo ngo ibiryo byabo byinge. Hari ibiryo bahe barya nabyitegereze nkabona ari ibiryo biremerera imitima. Aravuga ngo Mana ndio niwekeye mulinzi. Shira umulinzi. Shira Mana yawe. Mana we ngirira umulinzi. Muzamu we. Shakira umuzamu Mana. Ngirira umuzamu kukanwa Mana. Mana we. Amen we. Amen. Niwekeye. Shira umulinzi Mana. Niwekeye mulinzi Bwana. Shira umulinzi Mana. Niwekeye mulinzi Bwana. Shira umulinzi. Nisile chakula kibaya Bwana. Sinje uzo kurya. Norya ibiryo bibi Mana. Nisile chakula kibaya. Sinje uzo kurya. Habaho umugaye imbere yawe bivuye ku kanwa. Niwekeye mulinzi. Isengesho rya Daudi rikomeye ariko avuga ngo niwekeye mulinzi Bwana.
shiriraho umurizi Mana. Umenya dukunda kubwira abantu yari kubabwira ngo niba basenza muziripise hata kisasi, muziripise hata Ndio. Ngoja kurangiza kuri murongo twasomye. Aravuga ngo ikibindi kikabaneshe ngo ahubwo muzonesheje ikibi cyiza. Ikibindi kikabaneshe kandi sana Bwana ngo ikibindi kikabaneshe ahubwo ngo muzonesheje ikibi cyiza. Ni ramverse deberide asomuriye nangi jinga katidela lite ni ramverse. Yo. Sipojenga juu ya Yesu, kazi zetu zitapunguki. Msingi bora Yesu, jenga juu ya Yesu. Sipojenga juu ya Yesu, kazi zetu zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu, jenga juu ya Yesu. Inua macho tazama, ana sasa dunia. Usihofu faina. Ahubwo ngo muzamunesheshe ikibi cyiza. Nako konyine gusaba bane. Nako ngako. Ikibindi kikabaneshe. Ngo ahubwo muzonesheje ikibi cyiza. Uzuko bivuga. Nugusanga bicaye hejuru y'umwana bamushinje. Ukamusanga uwamushinje aracyafite imbugita mbisi ikiri amaraso. Warangiza ukavuga ngo ndakubabariye. Ayimana ngo ukabunesheje ikibi cyiza. Mbabazi z'Imana. Amen. Zikarenga ikibi yakugiriye. Umuntu yagustuka wowe ukamubwira ngo njewe ndagukunda. Icyo ngicyo gusa. Paulo aravuga ngo mwebwe abakijijwe. Mwebwe kanisa. N'abagore n'abagabo bakijijwe n'abari mu kanisa. Yari kubabwira ngo mwebwe abo hanze nibabagirira nabi mwebwe muzabitura neza. Niba kubwira ibibi wowe umubwira ibyiza. Yesu yaravuze ngo nimukunda abakunda ngo muzamushije abo hanze ko bangana. Abapagani bakunda abana babo, bakunda bakuru be, bakunda barumuna babo, bakunda banyarume banyasenga. Nimukunda abanyogosenge mukanga abandi muzaba mubarushije. Muzaba muri cyo kimwe. Yesu akabwira ngo muzamukunda abanzi banyu gusa. Abarenganya ngo mubasaba. Ndio. Ndetse n'abasebya. Nabo ngo mubakunda. Yesu mwami waje we. Bavandi. Nayo ngayo gusa. Ikibindi kikabaneshe. Ahubwo muzanesheje ikibi cyiza. Ufite icyo bagukoreye kibi. Kwatekereza icyo bagukoreye kibi. Uzogihindure. Wenda ukamukorera kibi, uzamukorera icyiza. Paulo yaravuze ngo ndiko gufata ngo amakara yaka ngo mukayarunda ku mutwe nikutashwa. Nayahe makara ngo ni matendo mema. Ndio matendo mema ngo azabacira urubanza hanze. Azagenda acira bakugiriye nabi urubanza hanze. Ngo akazagenda nagahinda n'umubabaro mu mutwe. Ngo akazayumva niko umuriro wa mutwika. Yavuze ngo nimugira neza
ngo muzamu wasana babarunze amakara yaka umukoreje imbabura ndoya umushize imbabura ku mutwe kwa nini yikoreye imbabura ni imirimo myiza ngo we wamukore we yakugiriye nabi ngo azasigara agenda umutima wonyine mukamucira urubanza ukamurega ngo azagenda wa mugabo wavuze ngo basetse hanze ngo aravuga ngo se ko mwamuseka aho ngo nimba nakariye ngo sakanje abandi tesagaki ngo akabwa bari basetse batazi ko yari imbwa Zamiri yisho yakoze kibi iramuraga abandi bagabo ngo baseke hanze batese ko musese sakanje batesagaki ngo akabwa wakagize gute ngo yakari wari imbwa na urinkaye uri imbwa ngo nimubagirira neza ngo muzasa n'abashize amakara yaka ku mutwe wawe nawe utekereza icyo bagukoreye kibi tuzovuga ejo kugusenga hikuruka Imana ngo musenge hariho umwanditsi wakanditse ku kajambo ko gusenga aravuga ngo ni silaha binafsi kuhubiri ngo ni silaha binafsi kubwiriza ngo ni intwaro y'umuntu ugiti ciwe ngo ariko kuomba ni silaha binafsi maalum ngo ni intwaro y'umuntu ugiti ariko ikomeye cyane ngo kwa sababu kuhubiri ngo ndi wakurasisha umuntu uri kure yawe iriya ngo uzukurasisha waho kureba imbere yawe ngo nawe gusenga ngo ni intwaro ngo worasisha kandi ngo ni intwaro izirimbura wo irasisha kure cyane abagabo bavuze ngo musenga ubudasiba murase kure ubudasiba abari kure yani mu basengere bari hafi mu basengere musenga ubudasiba na Mungu awabariki.